Apel gelar pasukan operasi lilin 2023. Siap. Dimulai. Lanjutkan. Pada kesempatan apel gelar pasukan ini, izin kami membacakan amanah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam gelar pasukan operasi lilin tahun 2023. Gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir personil maupun sarpras yang akan digunakan pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal tahun 2023 serta tahun baru 2024 dapat berjalan dengan optimal. Apel gelar pasukan operasi lilin Selawah 2023 telah dilaksanakan. Laporan selesai.